Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, I'm the Benjamin the president. Doing at I came link, of course. Namungana Lone FM. Yeah, of course, havuya ka timhaka, of course, ta risimu ro tsema lembe, ku na a reason yo va hi taka this post. Vhiki leri ni nga ri ku yi endla ku lalatisi, but I was like, Master T rhuketeliwe ngopfu man, va nga tivi nchumu ka analyzer ka yin'we ya ti-channel ma yi tiva, but at times I think swi kahle as Master T ni pfa ni kombisiwa kahle munhu loyi a kota ku analyzer i mani. So ka the matter in question, of course, channel yo karhi yi fike yi endla a video clip, yi fika yi kombisa yi ku Benny Mayengani a nga congratulatangi Mulandzwa wa Ndzumba, of course, loko a tsema lembe ka Munghana Lonene FM, because a lava ku tsema tinsimu ta yena. That's why a nga ndlangi congratulations anyway, a nga ndlangi na statement. However, yi hupile se hi tela swo kwa hi fika hi kuma page ri nga tsala ku Benny Mayengani the president. So before hi hlaya swo tala a hi ri pfuleni page just to verify. As you can see, Benny Mayengani hi yena Benny Mayengani, no doubt a hi hatlisa ni kuma a live leyi yena a nga yi endla hi kota ku va hi swi vona ku himpela i swilo swa straight. As you can see, live ya yena hi yaleyo. So hi fika hi vona Benny Mayengani the president a fika a tsala ku congratulations hi leswi a ni rilela swona leswi. As you can see kwalano. So Benny Mayengani i kombisile ku himpela a nga va na mbilu yo biha, marito lama a nga ma vula a ku ri wona, not yin'wana ya ti-channel yi nga fika he Benny Mayengani a lava ku tsema risimu ra yena, u nga ri swona sweswo hi loyi. And endle comment leyi khale ngopfu, loko ku ri a ku ri munhu loyi a kota ku analyze a ta swi vone khale ngopfu, because comment leyi tsariwe 22 hours ago khale. So mhani ni yi vonile, was like, swi kahle, mina ku no debate hi ku vhele ka previous video a hi swi kombisini ku ni ri ka video a swi vorini ra mhaka leyiwa ku a ngo za necessarily a lava ku tsema risimu ra yena. Ma vona mhaka leyi ni ngo tlhela ni vekela xi-section lexi ntsanana hi ta tlhela hi continue. Na ku hambi mo ka mi nga tsemi hi mina, mo tsema hi xa makhombo, hambi mo tsema hi makhensa, tsende ko va ku tsemera xichangani a ni na problem. Ni nga tsaka ngopfu ko va ku tsemera risimu ra ka hina. Pfumelelani vanhu va vhota va endla swilo leswi va swi lavaka. I mhaka ya ku loko votiwa laha ka leswi a swi fana na ti-award, a ni aka ti-award loko votiwa mi ya xerhelana na mali ya masagwadi. Se lahaya ma swi tiva ku ta ku loko votiwa mali liya yi ta ya kwini, yi ta ka nkwama lowu wa SABC. Se tshikani swilo leswi mi nge le ku swi endleni kona ka radio yaleyo. Ka tin'wana mo ka mi nga voni swilo ku fana na hina. For instance, sesi Rose munhu wa Cater, as I've heard, leswi of course Afrika a kombisa swona sweswo. Kahle ni kotse ngopfu na hi love rito Hlungwane, hi n'wana wa khale swinene, a ri la ka channel la i menemene misa lowu i menemene, xiluma hala kha xipfurheta laha koko i blokiwini se, mara i ta vona ku content yi endlisiwa ku yini na yena walowo rito, because the reason i yo va a tsale this comment here a ku ri timhaka to ku va ku vuriwe ku Benny Mayengani a lava ku tsema risimu ra yena. Even a prove ka wrong ku a va vonangi nchumu hinkwawo. Comment ya Benny Mayengani a yi ri 22 hours ago, video yakho leyi hi vula ku yindliwe 4 hours ago. Vona mhaka leyiwa a kha kombisa ku the rest of analysts are just Benny's puppets. So sweswi a hi voni ni ku content yi ta ku yini, hi ku mina ni yima na mhaka guys, mi ri ku ni ta content what you must know i ku always ni yima na mhaka. Yes, I know at times swi ta vavisa tin'wana ti-team, I understand, but ni va ni yime na mhaka always. Hi leswi va kha swi ndlise swona sweswo always. And this year na ha to zondiwa ngopfu hi timhaka ta Hosi Ngome Mr Post, because indicator a nga ha ri kona ka beef. So swi fika swi affecta mina as a channel, because mina ni nge vi ni kha ni yimela Mr Post a kha nga vuli nchumu, mina ni report content leyi va ku yi ri kona. I hope vanhu va ta va kha va swi twisa content yi fambisa ku yini hi leswo. So yeah, loko ha ha ri ka leyi mhaka a ni swilo swa ediwa. Yeah, Munghana Lonene FM a va edi ti-votes ka Dingley, a va edit votes. Loko va eda an online system ya tirha swinene, ku va ku na a link hi clickaka hi fika hi votela vanhu for the song of the year, kwalano swi nga va kahle swinene. Swi nga va kahle swinene hi viki hi click hi hexe. I think swi nga tlhela swi improve swinene, because this year when kha langutisa as Master T, like I feel like ku na over 20 hit songs, imagine. Mi kuma ku tin'wana ti va kha ti dawula na hi Mulandzwa wa Ndzumba ku ri i tlha a na yin'wana hit ya July na tikatara, maswo tin'wana mi kuma va kha famba hi dawula tinsimu ta vona. Na vo hini sina hi na dawula na hi mi swi voneni, of course ku na a cawuka ku tlhela ku na leyin'wana ya tekateka. So a ti tele tinsimu already i vanhu vambirhi va na 4 songs.
ma swi vona vo Muzi Music na yena a na dawula a na 2 hit songs like a ku tika lembe so I think swi nga va kahle loko vo eda e link hambi hi vota hi leswo loko ri amukeza msasika banda kombela mi tlika subscribe tihuku leti mi ti vonaki la tihuku leti luya i ni vana va ye makhe luya na ye lweyi i ni vana va ye a va kumani ndi luya mara va endla ka muntu wun'we va ni nuna wun'we vanhu lava nkukulu lowu u na 2 ya vavasati wu nyimbisali vana puka nkukulu nda wu pfumela hi ku wanuna u tswalile ni vana shemo vona mara a va kumani nsati lontsongo nsati lonkulu leyi a va kumani se leswi nga ko nkukulu wa sweswi wu fambile wu na vasati van'wana vambirhi laha wu nga ko 2 ya vavasati va ha ri ti-virgin nyana so a nga se va nyimbisela loko hi famba hi milava hi ta mi kuma ri ni vasati lavambirhi lava nda vula hi lweyi laha take hi kona vasati vambirhi hi lava ma mi vona hi lweyi i ntunga leyi i ntunga ya nkuku i nghwavana nkukulu